cô kịp phải ta ya kata ke si ni don kaman tip ko kip pa ka kan ni ka CEE ka dei kata ke Citizenship Amendment Act ka jingpen kala ya ka an balong traishnong hari India ka jingpen kala ya ka an balong traishnong hari India balai don kam banwanra ya ka jingpen kala ya kata ka an balong traishnong hari India katawi kalong ban pelong traishnong ya kinong Bangladesh ya kinong Pakistan ya kinong Afghanistan kipara petwir sya India ko kipai ba tadi kata tau ke pagilawan ra ay kachipon kala ya kanikaan ato kanu tau ng Bangladesh ng Pakistan ng Afghanistan uladan na India ato ngitip udan si hajar mut udan si fawajar mut lada udan silak mo nginum dan kambang ini keren Lei day, kay gawas snow, shifting. Kalau makatum ke jingbatai, jauh Abul Barkat. Katum ke jingbatai, jauh Abul Barkat. Profesor juga Economics Department, Hapot Dhaka University. Wah makatum ke jinglun jingtip, ladon kumba. Tang nadu usnam kat kendai sepak Nri pusau hadu usnam arajar kat lai ladon hadu kumbat kat wei poin lai million kinong Bangladesh kibladat pet sya India kat wei poin lai million kamut si sepak kat lai lak ko kipat bari hingidon kasau kat sanlak kembejat penderiu balada kita kinong Bangladesh kibladon asam mentah Kin salong no ki traishnong jumur India hato don an yang menta bangkang bagi nemuan cakari gigi don an tu kipat bari osno kamula banong bangidon ni ke six schedule kalala banyada balai kita kinong elam ji kinut panyalam bakla yo pat ba aduk kane ko kipat ba kam don dagalo kalinti namar katangin pa yaw ni unong elam mujingi Paulong UMP po parlimen ni keren bagi sorkar no ai ki tiada yangi ke jela Meghalaya apa pipin trekam ya kani ke si nanta hakani ke jela ke ni kidan shibondu kitna trekam jaba sorkar pedeng uni UMP uji un tu